Atinye chorwet nechamakot nechama eng iman. Amwaitoti chekiyaywa keny ako chemache koyaun. Eta kimnatenyi, eta anyor sobon. Guno anyita teng boiboyenyi amu atyakat. Yekiami eng chalwogikchu kolenja eng chamnyet. Inyala eng sigunet iman asi osorun eng tengek. Eta kimnatenyi, eta anyor sobon. Guno anyita teng boiboyenyi amu atyakat. Ikimita sorunindenyu, riboti sobenyu. Agaktai eng tuguk tugul, agangen ale mutakak. Eta kimnatenyi, eta anyor sobon. Guno anyita teng boiboyenyi amu atyakat. God bless you.